a to je stanična regeneracija. Dakle, ponovo se vraćamo na tu našu stanicu koja je toliko bitna i to ćemo vidjeti stvarno kroz sve teme kroz koje budemo prolazili. Mi ćemo se konstantno vraćati na stanicu jer je ona naša osnovna građevna i funkcionalna jedinica. Dakle, od tud sve kreće. Kad kažete joj imam problema sa jetrom ili imam problema sa bubrezima, ili imam problema sa očima, sa bilo čime. U suštini je sve to izgrađeno od stanica. Sve to čine stanice. Ako stanice rade kako treba, pa radit će i organ kako treba, jel tako? A ako stanice nešto tamo, ova nešto neće, ova ne može, ovoj se ne da, ova nema dovoljno ovoga, ovoj fali onoga, a onda cijeli organ pati. Jer cijeli organ ovisi o svim tim stanicama. I zato nam je stanična regeneracija vrlo bitna. I također je bitno da razumijemo što stanična regeneracija znači. Regeneracija, ok, možda malo ovako više svjetska riječ, ajmo reći, ali to je zapravo obnova. To je stanična obnova. To je jedan proces koji se događa unutar stanice gdje se stanica obnavlja i popravlja razna oštećenja koja su nastala unutar nje. Da vas pitam, da se zamislite malo. Recimo, hajde baš danas imate slobodan dan i odlučili ste, ajde znaš što, došlo je vrijeme. Stvarno je više, ne možete više slušati kako ona veš mašina radi. I stvarno je došlo vrijeme, ok, ajde danas je taj dan, idem zovnut majstorama da mi dođe popraviti tu veš mašinu. Hajde, onda ću, znaš što, onaj odvod u kuhinji stvarno non stop se čepi, ne može dobro otjecat voda, non stop nam stvara probleme, non stop plavi taj sudoper, hajde zovnut ću majstora, dođi i to popraviti. Dok oni popravljaju stvari, pa znaš što, ne bi bilo loše da promijeniš već više te zavjese u dnevnom, stvarno su već ono dotrajale, istrajale, hajde idemo i to promijeniti. I sad nakon svega toga uzeli ste si ovaj dan baš za to. Što nakon svega toga? Imate veš mašinu koja sad super radi, napokon je ta roba iz veš mašine čista, je fino miriši, napokon se više onaj odvod u sudoperu ne čepi, lijepo prolazi voda, protječe voda, novi zastor, možda ste si kupili neku novu majicu ili kućni ogrtač. Kako se vi osjećate? Kako vam sad idu poslovi? Kako sad pere veš mašina? Kako ide sad sve brzo, tečno, operete suđe, nema, ne čepi se ništa, sve odlično, sve super radi. Ja vam ne mogu objasniti koliko puta sam razmišljajući o toj stanici, čitajući o stanici, zapravo došlo do toga da sve ono što mi imamo u ovom svijetu, sve to imamo u stanici. Možda ok, malo drugačije sve to posloženo, ali u suštini to je to. E sad idemo ovaj naš primjer. Ajmo proći staničnu regeneraciju na jednom primjeru, jednom dijelu te stanične obnove. I za taj primjer uzet ćemo cink. Na tom primjeru ćemo vidjeti kako teče stanična regeneracija i zašto baš cink, ali vidjet ćemo zašto. Ok, prva stanica, ručak. Hajde idemo pojesti neku nutritivno bogatu hranu koju sebi ima cinka po mogućnosti ili ćemo uzeti nekakav suplement, neke vitamine, minerale gdje između ostalog imamo i cinka. Ok, super, to smo mi popapali, to sad ide tu, dolje u želucu, Prva postaja su crijeva, odnosno tanko crijevo. Tu je prva postaja i tu imamo apsorpciju. Pod uvjetom da je tamo sve ok štima, znači zdravi crijevni mikrobiom, zdrave epitelne stanice, pod uvjetom da tamo sve dobro štima, ok, cink je ušao u krvotok i cink krvotokom putuje dalje. Ok, ide, vozi ga krv, op, evo ga. Do prve stanice, prva stanica ovako ima tamo, viče, meni, dođi, meni treba cink. Ok, dođe cink do stanice i stane. Što se tu događa? Tu imamo drugu stanicu.
Cink je ispred stanice, ali stanica treba unutra cink. E sad, da bi taj cink mogao ući u stanicu, tu imamo staničnu membranu o kojoj smo već prije pričali, a da bi cink mogao proći kroz tu staničnu membranu, ta stanična membrana mora biti propusna, ona mora biti fluidna, da bi on mogao ući unutra stanice, ništa baš ne znači što on leti okolo po krvotoku. Njoj treba unutra taj cink, unutra treba oštećenja popraviti, jer stanica je zvala, rekla, gle, slušaj, imamo oštećenje ovdje, hitno pošaljite cink, ne možemo bez njega ništa. Pa dobro, kako ne možete bez njega ništa? Pošalji pa ćemo objasniti. Ok, ništa. Ajmo sad uzeti u obzir da imamo tu jednu staničnu membranu. Ajmo uzeti za potrebe ovog primjera da imamo superstaničnu membranu. Što to znači? To znači da su nam omega 6 naprema omega 3 u savršenom balansu. Od 1:1 do 3:1. Ok, sve super, membrana štima, cink je ušao unutra. I evo ga, cink je unutar stanice i sad se svi pitaju, pa dobro, šta, kome treba cink, ko je zvao za cink? Cink je jedan od minerala koji je neophodan. Kad kažemo neophodan, znači nema bez njega ništa. Neophodan je enzimima koji vrše popravke na DNK. A što je DNK? To je nacrt. Dragi moji, to je nacrt za sve procese koji se odvijaju u vašem tijelu. Sad vi zamislite da tamo neko treba, evo u ovom svijetu, da se treba izgraditi neka zgrada i sad tu su svi projektanti, arhitekt, građevinarci, tu ima jedan veliki nacrt i sad dolazi čovjek sa nacrtom, stavlja na stol, ono fali skroz cijeli desni kut nacrta. Što vi mislite sada? Ja vas pitam. Hoće li oni moći izgraditi to? Dok god ne dobiju ovaj desni kut koji fali, nema. Ne znaju kako izgleda. Toliko nam je bitna DNK u našem tijelu. Ako je neki dio oštećen, ako neki dio fali, ok, tijelo će možda tu nešto uspjeti skombinirati, ali to neće nikad biti ono originalno. Znamo i sami, ok, ajde uzmite, sjetite se, kakvi su originalni proizvodi, a kakve su kopije? Jel znamo to? Mislim da smo se svi susreli sa takvim jednim primjerom. Znači, ovo je samo bio primjer. Jedan primjer koliko je cink neophodan za popravke na DNK, a vidjeli smo cijeli proces koji je cink morao proći da dođe do stanice tamo gdje treba. Dragi moji, ovo je obrazovanje srednje škole. Srednjoškolsko obrazovanje, nešto što ja smatram da mi svi mi trebali znati i da svi mi to znamo, bilo bi nam jednostavnije za shvatiti zašto i što to našem tijelu treba. Ali da ja vas sada više ne gnjavim sa biologijom, ja bih voljela dalje ovo predavanje prepustiti jednoj osobi koja je pravi primjer, živući pravi primjer, kako to izgleda kada netko živi u skladu sa onim što njegovo tijelo treba. U skladu sa onim što njegove stanice trebaju. Ma i u skladu s onim što njegovi njezini mikroorganizmi trebaju, ali ona nestaje ni tu. Zato što je njoj stalo da i naše stanice i naši organizmi imaju sve što trebaju i da mi svi živimo u skladu sa onim što naše tijelo treba. Stoga, draga Tatjana, izvoli. Hvala ti, Ivana, na ovako slikovitom predavanju. Ti uvek na poseban svoj način istakneš prave vrednosti i nateraš nas da se stvarno zamislimo da li zaista vodimo računa o svom zdravlju ili samo mislimo. Jer nije dovoljna fasada. Zdravlje i lepota dolazi iznutra. I kao što smo na predavanju doktora Roberta čuli, da moramo da vodimo računa
da naša ćelija dobije ono što je osnovno i što je najpotrebnije. Kompanija Zinzino nije još jedna kompanija koja prodaje tamo neke suplemente. Mnogi ljudi koji su dobili informaciju, evo kroz moje iskustvo od 5 godina, imali su različite izgovore, pa tipa ja pijem. Ali kako znaš da je to tebi dovoljno? I ja sam pila. I ja sam pila kada je pred 25 godina postojala kombuha kao čistač jetre, pa aronija kao čistač krvi, krvnih sudova, jel? Tada smo znali da postoji A, B, C, D, E vitamin, jel? U koroni smo svi saznali šta je cink i šta je magnezijum i ovolikom tablom je pisalo u svim domovima zdravlja uzimajte, pa su uzimali nekontrolisano sve i vitamin D i što je trebalo i što nije trebalo. I kome je trebalo i nije trebalo. Ljudi reaguju iz straha, a ne iz potrebe, ali ako stvarno pogledamo kakva je naša ishrana, možemo biti sigurni da sami sebi kopamo put ka zdravlju ili put ka bolesti. Razno raznih savjeta ima, razno raznih kompanija ima. I ja lično sam koristila preparate koje sam smatrala da mi trebaju. I meni su bili dobri. Ali opet sam osjetila da nešto nedostaje. Ali znanje nema granica. Uvek saznamo nešto novo da bi naučili kako da reagujemo blagovremeno. Jer niko ne želi da padne. Kad bi znao da će pasti, on bi seo. Jel? Tako niko od nas ne želi, ali ajde još malo ovu čokoladicu, nešto ću da pojedem ili tako to. Pa neće ništa da bude. Jel? Ali mi je ostala rečenica skoro od moje drugarice, kaže, pa kako da ne unesem kada ja toliko volim da jedem. Kaže, ali sam stvarno shvatila da ovaj Hashimoto je došao zato što ja više volim da jedem nego što volim sebe. Ajmo da zavolimo sebe, da zaboravimo na burek, pite, ćevape i ostale prerađevine, da se malo zapitamo šta to imamo u frižideru, da počnemo da izbacujemo i da se družimo sa ljudima sa kojima ćemo naučiti šta je to dobro za nas. I zahvaljujući o Zinzinu, mi prvo imamo prilike da učimo od najstručnijih, eminentnih naučnika svetskih koji su se pridružili Zinzinu iz jednog prostog razloga, što je Zinzino napravio revoluciju da niko ne prodaje proizvod, nego da nudimo dokaz da je nešto nama potrebno, da ne nagađamo. Znate koliko treba nekome prodati proizvod? Mnogo. Da bi on shvatio da mu treba. A koliko je lako kada neko sam vidi koliko mu treba i zašto mu treba. Kada ljudi shvate da je to i da njihovom softveru i hardveru nije dovoljno da unose samo vitamin C, D, B, A, nego treba da znaju koliko su dovoljno uneli u toku dana ako žele da sačuvaju optimalno zdravlje. Naravno, ni zdravlje, niti bolest nije došlo preko noći, niti je instant. Ne postoji instant rešenje, postoji samo za glavobolju. Popijete kafetin pa možda prođe, jel? Ali nekada ni to ne prolazi. Ali šta je to što se razlikuje, pored toga što mi imamo alat i test koji nam pokazuje koliko drugome treba naš proizvod? Da on sam vidi koliko je njegova ćelija ima pametni imunitet. Ja uvek krenem razgovor sa svakim svojim klijentom. Da li vam je poznato koliko trebate unositi omegu 3 i omegu 6? Pa kaže, pijem omegu 3. Ali koju omegu 3 piješ? Zašto je piješ?
Kako je piješ? Da li je piješ dovoljno? Znači, to su pitanja koje trebamo sami sebi da kažemo, pa čekaj, pa neću da se kockam sa svojim zdravljem, hajde da vidim. I imajte uvek fotografiju sa sastavom koliko na dnevni unos omega-3 stoji na našoj ambalaži sa onim što ljudi koriste. Ili slobodno im recite, progooglajte i pitajte ChatGPT. Možda će vam on dati bolje odgovore nego ja. Ali ja sam jedno sigurna, da ovoliko znanja koje smo dobili unazad nekoliko godina sarađivajući sa jednim od najeminentnijih vrhunskih doktora nauka genetike i epigenetike i master molekularne biologije, dr. Robert Janevski, koji nas je i toliko edukovao da mi sami razumemo da možemo hranom, korekcijom stvari koje i pravom izborom suplementacije, prvo da kažem, on ne radi za Zinzino, ali tekako bira najbolje svetske proizvode koji su trenutno u ponudi da svako od nas može da popravi svoje stanje. Jer balans ulja nije čaroban štapić, ali tekako je osnova za da se podmaže onaj hardware i software da bi mogao da se napravi update. A onda, zahvaljujući istim tim stručnjacima, Zinzino je lansirao nekoliko proizvoda jer se je stvorila potreba da ćelija ima nedostatak zato što mi ne unosimo našoj hrani to što treba. Plus, ako postoji genetski problem, onda je to već još gora stvar, znate. A kažu da je genetika 15%, a sve ostalo je epigenetika. Ta epigenetika je u stvari ključ i brava, naš stil života, naš način i odnos prema sebi i naše navike. I ja sam sretna da već nekoliko godina unazad Zinzino ima jedan proizvod koji, kako kaže dr. Robert, moramo ga piti svi, čistač, prolećni čistač, ali 2 puta godišnje svakoga mora popiti. Kada smo ga nedavno videli, nismo mogli da verujemo koliko se on podmladio. Jer mi, ćelije od toksina i od prevelikog unosa, emulgatora, svih nezdravih namirnica, masti koje smo stvorili ne od masne hrane, nego od procesuirane hrane, prepune aditiva, ugljenih hidrata, znači naša mitohondrija ne može da diše. I onda se pojavi u obliku nekog stanja. Mi ne pričamo o bolesti, mi pričamo o našoj ćeliji od koje smo stvoreni i šta je to što mi ćeliji dajemo. Teško je da ljudi prihvate da mogu zaista imati uvid crno na belo šta je to u njihovoj ćeliji i šta je to u njihovom stomaku. Jer također Zinzino ima još jedan test koji to može da potvrdi. Ali, da se vratimo na onog prolećnog čistača. Ja sam malo pre, dok je Ivana pripremala, ukucala na ChatGPT da vidim šta će mi reći o zinogenu. Zinogen ne radi klasičan detoks, kao što čine biljni preparati ili postovi koji postižu izlučavanje toksina kroz jetru, bubrege i creva. Umjesto toga on deluje na dubljem staničnom ćelijskom nivou, što možemo nazvati inteligentnim detoksom. Šta to konkretno znači? Sadrži bioaktivne molekule koje podržavaju prirodne mehanizme popravke i zaštite DNK, mitohondrija i ćelijskih proteina. Kada se ti mehanizmi aktiviraju, telo samo počinje da prepoznaje i eliminiše oštećene i disfunkcionalne ćelije, a nove ćelije se stvaraju za zdravi. Zato kažemo da zinogene podržava detoksikaciju iznutra kroz obnavljanje ćelija, smanjuje oksidativni stres, glavni uzrok oštećenja ćelija,
pomaže jetri i ćelijskim enzimima koji razlažu toksine i uspostavlja ravnotežu između stvaranja i uklanjanja slobodnih radikala. Drugim rečima, on ne čisti telo s polja, nego pomaže ćelijama da ponovo rade ono što prirodno znaju, a to je da čiste, obnavljaju i štite. Zato se često kaže da zinogen obnavlja biološki softver, dok balans ulje popravlja hardware ćelijskoj membrani. Kada to dvoje rade zajedno, detoks i regeneracija postaju bezbedni, prirodni i dugoročni. Ovo je bilo samo uvod za nešto što ćemo dokazati primjerima, a ako neko bolje zna i najbolje zna trenutno o iskustvu sa zinogenom je naša koleginica Ibrima Tutić iz Makedonije i zahvaljujući njoj i znamo i upoznali smo i doktora Roberta i naša saradnja je bazirana na svakodnevnom razmeni iskustava sa novim klijentima. Bogu hvala, ima ih još više. Kao što smo rekli, Zinzino daje više nego što mi dobijamo, zato smo i tu. Ibrima, dobroveče, hvala ti što si večeras sa nama i voljela bi da kažeš kao stručno medicinsko lice tvoje iskustva sa zinogenom. Hvala Tatjana i hvala ti na divnom uvodu za Zinogin. To je jedan jako dobar preparat koji je kompanija Zinzino proizvela. Znači, radujem se što se to desilo. U stvari, oni su vidjeli da ima potrebe za takvim jednim moćnim preparatom za naš organizam i bukvalno Zinogin je potreban svima. Potreban je svima isto kao što radimo, sad ću podržati Ivanu u njenom objašnjenju, da svakog proleća mi čistimo kuću. Onda treba isto tako da očistimo i naše telo. Od nepotrebnih stvari, sve nešto nam treba i onda kada radimo to generalno čišćenje u proleće, znači onda se oslobodimo od mnogih stvari koje u stvari nam ne trebaju, zauzimaju mesto u kući i prave nam nered. Isto to se dešava sa našim telom, gde treba svakog proleća da napravimo to generalno čišćenje, da izbacimo sve nepotrebne stvari koje su u našem organizmu, znači to su toksini, sve što se nataložilo u našem organizmu tokom meseci. I kada mi to uradimo, onda naš organizam, naše ćelije će da rade tačno kako treba i pravilno i onda one ćelije nove, zato što Zinogin podstiče sintezu deoba ćelije i sintezu DNK, da to bude original DNK naša, da nema tih grešaka, jer ta kopiranja koja se dešavaju, znači jedna greška za neko vreme će da bude, jedna mala greška će da bude velika greška. Kao na fotokopir aparatu. Jeste, isto kao na fotokopir aparatu, znači zato što kod dece je ta deoba mnogo brža, znači to se dešava svaki drugi dan, kako starimo to se znači odlaže, naše ćelije se dele na duže vreme i onda te greške postaju sve više i više i onda imamo zdravstvenih problema i nekih stanja sa kojima treba da se spravljamo u našem životu, umjesto da živimo lep život, da putujemo, da šetamo, da budemo zdravi, onda mi moramo da se bavimo sa tim stanjima. Moje iskustvo sa Zinoginom, znači u saradnji sa dr. Robertom, mi Zinogin dajemo i kod dece. Kada se urade neka specijalna testiranja gde imamo na DNK otpadni genetski materijal. Svakako, prvi korak koji treba da se uradi jeste taj balans omega 6 i 3 u organizmu, jer tada imamo pravilno čišćenje našeg organizma. I uvek ja preporučujem i dr. Robert
i svi ostali koji su večeras na ovom Zoomu treba da znaju da treba da imamo taj balans omega 6 i 3 da bi napravili pravilno čišćenje našeg organizma. Sve što ne treba onda će da se izbaci. Baš zbog toga što je pomenula Ivana, ako nemamo tu ćelijsku membranu otvorenu, onda nećemo postići to čišćenje kako treba. Znači ja lično preporučujem preparate u stanja kod malignih oboljenja, kada primaju hemoterapije, zračenje, jer tada se u naš organizam sa hemoterapijama znači oštete i zdrave ćelije. I kada prođe taj proces hemoterapija, onda moramo uraditi to čišćenje svih tih nefunkcionalnih ćelija u organizmu, da ih izbacimo vani, da bi one ćelije koje ostanu, znači da ubrzamo njihovu deobu i faktički mi podmlađujemo naš organizam, regeneriše se organizam, ćelije se regenerišu, brže se dele i svi koji su slušali i pratili preporuke koje dajemo, posle hemoterapija, znači i posle tog čišćenja organizma, ljudi izgledaju tako svežo, tako lepo, podmlađeno, da se svi čude kao, da li si ti uopšte bila bolesna? Znači to, baš sada ja se nalazim sada kod moje majke u Prilepu i žena koja je imala, mislim, takvu situaciju, ona izgleda mnogo bolje nego pre nego što se razbolela. Tako da svi kažu šta se desilo. I to kažem da je toliko moćan ovaj preparat, znači i sama kombinacija u Zinoginu, znači to je ekstrakt kurkume, imamo u sastavu, imamo kvercentin, imamo fukoidan, fisetin, piperin, vitamin C i cink. Znači sve moguće, sav mogući materijal koji je potreban da se poprave sve greške u našem organizmu, u ćelijama, u ćelijskim membranama, znači svugde. Tako da Zinogin je toliko moćan preparat da mi treba i da prenosimo i da preporučujemo preparat ljudima koji brinu o svom zdravlju. Kako se koristi? Pa koristi se po 1 tableta dnevno, ali u posebnim situacijama, kada u konsultaciji sa dr. Robertom, onda možemo to povećati na veće količine, znači po 2 na dan, nekada i po 3 i čak i do 4. Zavisi od stanja, jer svaki organizam je različit, znači možemo to kombinovati prema osobi i prema stanju u kojem se osoba nalazi. A kod dece? Kod dece samo dajemo kada dr. Robert preporuči, baš kada imamo dokaz da u stvari imamo na DNK otpadni genetski materijal. I daje se po 1 tableta dnevno. Koliko dugo? Pa obično je 1 mesec, a u nekim specifičnim stanjima može da bude i 2 meseca zaredom. Kod dece. Jer zavisno i od nalaza. Svi smo mi različiti i onda sprema nalazima i nikad deci ne dajemo ako nemamo ovo genetsko ispitivanje i ako nemamo taj otpadni genetski materijal. Kao što si rekla, kada dostignemo nivo balansa, onda možemo da kažemo da smo dostigli optimalno zdravlje. I dr. Robert Clayton preporučuje 2 nedelje po 4 tablete u isto vreme svaki dan da se koristi 2 puta godišnje. Da je to jedan onako instant detoks koji podmladi i naravno naše balans ulje ima anti-aging efekat, pogotovo
premium ulje u kombinaciji sa kapsulama, tako da možete da pijete i jedno i drugo, može čak i zajedno. To je i dr. Robert preporučio, ako želite da vaša ćelija dugo ostane zdrava. Ali uz zinogene, naravno, možemo očekivati da zaustavimo starenje, jer mi smo dokaz, ne samo mi, nego i kolege koje pratimo već godinama iz drugih zemalja. Evo, Ibrima je baš videla Riu Kamras, ne može da vere kako se žena podmladila, onda Karla iz Amerike ili ostalih. Tako da nemojte da štedite na sebe, nego slobodno čuvajte svoju mladost i lepotu, jer sve je to iznutra i zahvaljujući našim navikama. Ne može da škodi, ne može da napravi nikakav problem, nijedan naš proizvod, to je veganski proizvod, ispitan, imamo sve sertifikate. Ono što je važno da kada nudimo možemo biti mirni. Pretpostavljam da kod onkoloških pacijenata koji imaju teške terapije i daje najbolje efekte, jer tu ima taj genetski otpad, jel? Ili nedefinisan? Ne, tu imamo oštećene i zdrave ćelije koje više nisu funkcionalne u organizmu i onda treba da ih očistimo iz organizma. Faktički te disfunkcionalne ćelije čiste, da, to je ChatGPT rekao, da. Znači, kako se koristi, kako ti preporučuješ, Ibrima, kod takvih pacijenata? Ja im preporučujem po 2 tablete dnevno. I evo da kažem za ovu našu grupu i sve ljude koji su na večerašnjem pozivu, ja sam radila, interesovalo je mene lično, koliko je biološka starost mog tela, mog organizma, i pokazalo je da je moj organizam 5 godina mlađi od stvarne starosti godina. I onda kažem, poklapa se sa Zinzinom. Od pre 5 godina koristim proizvode Zinzino, znači Zinzino je vratio moj organizam. Još u 2020. Da, vratio moj organizam 5 godina, mislim, Ja potpisujem to isto. Da. Jer se ne menjaš uopšte, svaka ti čast. Ne, hoću da kažem kako deluju proizvodi. I to mi se poklopilo baš tih 5 godina, zato što sam ja 2020. godine počela da koristim proizvode Zinzino. I tako mi se poklopilo i kažem, pa to je to, to su ti proizvodi Zinzino koji su vratili tih 5 godina mog organizma. A i tako se osjećam. Možda i mlađe se osjećam. Tako ti je okruženje. Da. A stvarno, od kako smo u Zinzino, on probudi najbolje u nama i možemo biti sigurni i mirni da smo na pravom mestu, u pravo vreme. I kako kaže Orijan, hajde da zaista delimo ovu informaciju, jer ćemo stvarno nekome promeniti život. Koliko danas smo se baš sa Ibrimom čuli i molim te, podeli iskustvo sa mladom majkom sa 3 dece, 38 godina. Šta je to što si preporučila pre i nakon terapije? Pa, ona preko preporuke od jedne moje prijateljice, u stvari ona radi na Rengen institutu gde se rade sva ispitivanja, snimanja. Javila mi se, ja sam joj objasnila balans koncept. Ona je imala karcinom debelog creva. Preporučila sam i da počne pre operacije da koristi proizvode, jer ona je rekla kao, ajde da posle operacije ću koristiti. Ja kažem ne, ti trebaš da pripremiš tvoj organizam za operaciju, da prođeš operaciju kako treba, i onda kada budeš počela da primaš hemoterapije, isto tako treba sve to da izdržiš. Ona je to sve prihvatila i rekla je, ja znam da će ovo meni da pomogne i da će da deluje. Znači, tako je prihvatila pozitivno posle mog objašnjenja od možda
45 minuta. Uzela je odmah da koristi proizvode kako sam joj preporučila. Ona je prošla operaciju neverovatno, kaže, pa ja uopšte nisam nikakav problem, znači oporavak je bio mnogo brz. Brzo se oporavila, počela je sa hemoterapijama. Hemoterapija je podnela vrlo dobro, znači nije imala nikakve probleme, nije imala probleme sa krvnom slikom, kosa je uopšte nije opala. Završila je taj proces, sada smo u procesu čišćenja sa Zinođinom. Mada koristi zdravstveni protokol još uvek. To je to što preporučuješ pre? Zdravstveni protokol, koje doze? Normalne doze, znači 1 doza ulja, 1 doza zinobiotika, 2 Xtenda i 2 protekta. To je znači pre, a kada počne sa hemoterapijama onda idemo 2 doze ulja, 2 doze zinobiotika, 5 Xtenda i 5 protekta. Ali 2 dana pre i 2 dana posle primanja se pravi pauza. Jeste. Samo dane kada prima hemoterapiju se pravi pauza. Zato što ne smemo tada bildati mnogo imunitet za da bi prihvatio hemoterapiju. I tako da je ona prošla taj proces i vrlo je zahvalna, srećna je zbog svoje dece što je to sve dobro prošlo. Bilo je na 2 kontrole koje su pokazale izvrsne rezultate i onda je sada poručila za svoju decu. Bravo. Bravo. Odlično. Drago mi je da ste dobili informaciju. Znam da će značiti mnogima. Svaki dan se susrećemo s osobama koje imaju izazov. Statistika govori o tome da sve veći mladih ljudi imaju to stanje. Eto, koliko možemo da pomognemo. Da, i treba taj ceo proces da se prođe zato što je to mnogo mučno i nekada ne umiru ljudi od bolesti koliko umru od hemoterapija zato što ne može organizam da se izbori sa svim tim, onda padne krvna slika, padnu leukociti, to su znači naši branitelji da kažem, pa onda imaju velike probleme, primaju onda krv. Ja sam prošla sa mojom, mislim imala sam dosta 2 situacije od mojih bliskih, moja tetka koja je imala limfom i prognoze su bile da neće uopšte da preživi, ali ona je sve podnela, tako da kad je išla na hemoterapiju, oni kažu pa mi kao tebi da dajemo kiselu vodu, a ne hemoterapiju. Tako je i rekao profesor koji je vodio kao pacijenta, ali ona se perfektno osjećala, znači isprimala je svih 8 hemoterapija. Uradili smo PET sken posle svega toga, znači sve je u redu i ona je i dan danas živa. Bogu hvala, da. I naša Sandra se oporavlja jako dobro, da imamo i našu Dadu u Sarajevu koja je potrebna. Da je živi primjer. Da. Kancer jetre i debelog creva, mislim. Znači da postoji nešto što ali najbitnije je ta volja kod pacijenta kada ima tu želju da preživi i kada u svom, kako da kažem, svom mozgu zamisli da će da ozdravi. I onda on odmah to shvati i prihvati da će ti proizvodi njemu stvarno da pomognu i to se uvek desi. Znači, svi oni koji pa ne znam, pa da vidim, pa da li ću, pa neću, pa uzet ću samo ovo, samo ono, ja kažem ne moraš uopšte ništa da uzmeš zato što ta sama kombinacija tih svih naših preparata ili zdravstvenog protokola, uključujući i protektu situaciju u ovoj baš situaciji. A zašto protekt? Zato što su to beta-glukani, znači to je jedinstveni proizvod koji sam ja našla da imamo toliku koncentraciju beta-glukana.
i znači tad treba naš imunni sistem da radi toliko dobro i toliko brzo da sve što ne valja, što uđe u organizmu da uništi nekom brzinom, za da ne bi se to proširilo i da dođe do neke infekcije ili neke bilo šta nešto lošeg za naš organizam. Zato je ta kombinacija znači dobra i sama regeneracija našeg organizma u toku tog perioda koji sledi. Ali svakako i psihička situacija svakog pacijenta. Mnogo znači. Hvala ti, Ibrima, na ovako divnom obrazloženju. Sada smo zaista imali vremena da se posvetimo, da kroz razgovor saznamo mnogo više nego pokazivajući fotografije, sastavi i ostale. Ipak je najvažnije da govorimo jezikom na kom će nas ljudi razumeti. Da im približimo i da im ponudimo ne nadu, nego veru. Da veruju da će to da im pomogne. Tako je. Ako oni sami poveruju da će im to pomoći, sigurna sam da hoće, jel? Da. Ali ništa lakše nego dokaz, a to je crno na belo naš test koji može da pokaže. A sada jedva čekam iskustva sa GAT testom. Mogu još jedno iskustvo da kažem? Naravno, uvek. Ne, to je, da, znači javila mi se isto tako mlada žena koja ima maligno oboljenje na mokraćnoj bešici. I onda svaka 3 mjeseca, to se znači desilo do sada 3 puta, svaka 3 mjeseca i rade operaciju. I onda ona kaže kao do kad će to da svaka 3 mjeseca da se operiše. I dobila informaciju od nekog verovatno. Mislim, rekla mi je od koga. Od nekog dobrog čoveka. Da, od jednog kolege sa stomatologije. Reći ću i to iskustvo, nije bitno. I došla je kod mene, uradili smo balans test. Znači dala sam joj premiju mulje i zinobiotik i Xtend. Koristi već 4 mjeseca i posle na prvoj kontroli rekli su da je sve u redu, znači posle operacije. Nije se ponovo pojavilo to maligno stanje gde svaka 3 mjeseca, znači 9 mjeseci ona je imala 3 operacije. I kaže, ovo je nešto neverovatno, sada će ići na neko još detaljnije ispitivanje, PET scan ili kompjutersku tomografiju, ali kaže, ja se toliko dobro osjećam i toliko mi se promenio život, da ja ću mogu ja, kaže, ovo da koristim i dalje, pa možeš, kaže, zašto Koju mi odgovornost imamo. Da, i toliko sam srećna zbog nje, jer toliko je bila tužna, jer kaže, kako ću ja da živim svakih 3 mjeseca da idem operaciju. I posle red tih operacija, da kažemo 6, 7, 8, 9, nije bitno, što je i rekao doktor, kao pa nema drugo šta da se radi, kad god se pojavi mora da se operiše. Znači, to je rešenje. Mislim, to su i rekli kao rešenje i onda posle toga u stvari ide veštačka mokraćna bešika, cistostoma i da nosi kesu. A kako smo mi to popravili? Pa to se popravi... I da li su se lekari pitali? Ne, lekari se ne pitaju, jer oni... Njih ne zanima uzrok, njih ne zanima... Da, tačno, ne zanima ih uzrok, a verovatno postoji u organizmu kada bi uradili još plus neka, to sam i predložila ispitivanja kod dr. Roberta, da uradi, da bi mi videli u stvari... Gde je greška? Gde je greška i zbog čega nastaje. Sigurno postoji neki razlog. Zbog čega nastaje to? Zašto se pojavljuje celo vreme? Ti operiš. To se desilo
isto i sa mojom sestrom koja je imala miome. Znači, uradili smo testove. 88:1 je balans test, disbalans. Uradili smo Diamond test i tačno smo našli uzrok zbog čega se pojavljuju miomi. Znači, bila je na jednoj operaciji, kažu, pa sad moraš opet, imaš još jedan. Znači, ona ima nisku krvnu sliku, samim tim ona je imala isto i nizak puls, 46, vrtoglavice i sve ostalo što ide uz to, hronični umor i sve to. Znači, mi smo našli razlog i evo već možda 15 dana pije terapiju koja je preporučena od dr. Roberta, to je sve na prirodnoj bazi, naši proizvodi i ona se perfektno osjeća. I neće više da dolazi miom. Mislim, neće morati da ide na operaciju. Zato što ima disbalans hormona, ima tamo... Jer delujemo na ćeliji tamo gde sve počinje. Na startu. Znači, tu mi ne popravljamo telo, organ, mi popravljamo izvor. Izvor, tačno. Jer ako od izvora ne teče... Ako ti je mutan izvor, ne može da bude čista voda. Tako je. Sjajno. Ivane, imaš da dodaš? Jedva čekam seminar, iskreno. Da razmenite iskustva, jer ovako ne stižemo da kažemo sve što znamo i što doživljavamo svaki dan. Znam Nada koliko ima iskustava, znam Nena koliko ima iskustava, koliko ima Slađa, svako od vas, Nevenka, Željko. Miša također ima iskustva, dešavaju se promjene, jel? Svako iskustvo koje ste podelili je Bogom dano. Jer mi stvarno imamo misiju i zamislite koliko vredi ovo. Niko ne priča o novcu, niko ne priča o parama. Svi pričamo o istim jezikom, a to je da želimo da pomognemo što većem brojem ljudi da dobije informaciju da može da popravi svoj hard disk. Hvala vam puno. Hvala Robi što si tu. Ja ću da isključim snimanje sada.